Nam došli maksuz iz Augsburga, kako sam razumio, da kupe robu. Ali znaš šta je glavna fora? Znači, s tim ih ovdje vas radje lijepo, ove moje brudere, ne mogu probat. Sad se može, razumijeti, gurat, ali ovdje nema fule. Znači, 100% mora da paše. Da nam još jednu kesu amiđa ovdje, razvojite ovo. Razvojite u dvije kese da lakše nositi. Pogledajte kako, evo, ovo mora da je odakle si inače ti dole? Jajce sigurno, to neđe kraj. Gledaj robe. Znači, čovjek naoko bira robu bruda. Znači, čevapa ima, može da... reci bruda dalje. Koliko hoće bruda? 3. Vidi, znači, roba, evo ga, 3. Ove što su manje, ko kupi više, dajte gratis ovako, koji vidite manji. Ova je gratis za privjeska za auto. Evo vidiš ovako. Ovo je privjesak za auto. Vidi ga, znači da miriše, viđaj ga. Znači imamo 4 suđuka, jedan je gratis. Čevapi su tu, dobro, hoćeš ti Amiđa to. Ti ukcaj to, dobro. Još nešto, brudi? To je to. Hej, vala, Allah nagradi. Ko je dalje tamo? Idu čevapi. Jeste probali već naše čevape, bruda? I šta kaj za čevap? Ne, ko zna šta je čevap? Malo prije sam snimao snimak. Ja garantujem, osim što je naravno se radi od svježeg halal mesa, jako je bitno napomenuti da ovaj čevap nema apsolutno ni brezlu, ne daj Bože, niti sodu, niti loše meso. Znači, meso, masnoća i to je to. Znači, završeno. Bojnu bruda još? Koji si ti vidio komad da vidimo? Ovaj, dobar. Gledaj ga. Sazio ko dukat. Nema štrampice, ali bit će, znači... Evo, hađe, ne pomozi ovdje, uskoro će biti štrampica, ako Bog da, ponovo. Hvala, samo da se zahvalimo svima koji dolazite ovdje u našu filijalu u Nimbergu, također u Beču, također u Čevapđinu, Cunan, Salzburg i trgovina Meri, Zardabroška cesta, broj 18. Se nađe, gdje pomozi hađija, mamo, da ja nađem, se nađe, snimaj ovo sad. Snimi ovo da nađemo i mojim bruderima, kad su tako izdaleka došli. Jeste došli ovdje ni iftar? Aj, maša, da se Allah nagradi, Kabul imam. Popute znovu za ovog miskina, vi ste kao musafiri. Samo da Allah bude zadovoljan sa mnom. Allah kad je zadovoljan sa insanom, onda on uspio. U svemu. I inša Allah, vidi ovo. Vidi ovo. Vidimo boje. Vidimo boje. Koji? Nemoj, još nismo mogli odoliti. On je vidio neki komad ovdje. Sad ovako vakumiramo meso da se ne sasušije. Evo uskoro će vrijeme iftara. Evo i ovo još dodatno ovdje brudu. Dobro. Dede, dadi brud tamo onaj... Nema baterije više. A? Nema baterije. Nema baterije, prazni. Evo i ovo baci od mene. Bruda, i ovo je od brude radi bereketa. Ovo je tvoj komadi čevap, jer tako? Hoćeš suđuk možda, bruda? Jedan suđuk. Evo, Amidža ovo ovdje. Imaš 2 kile čevapa. Može. Bojno koje se reći? Ja ću da malo deblji. Malo deblji, medium. Dobro. Hoćeš od ramsteka, čulke ove. Koliko hoćeš? Kuda? Hoću li ovdje? Bismillah. Medium, evo ga. Pogledajte kako je dobar. Hoćeš ovaj ili ovaj? Ovaj. Može. Ovo je od ovog brude, ovo je od ovog... Hoćeš suđuk možda? Jedan suđuk je pišak jako dobar. Molim? Imam kulen. Jedna čajna. Evo ga brudin. Ide brudin kulen. Dobro, evo to je od ovog brude. Ovo je ovaj mam, dobro. Bruda, bojnu. Zdravo.